باشە لەسەر ڕێکارەکانی حکوومەتی ئەڵمانیا دژی کۆچبەر و پەنابەران من میوانێکم هەیە سەیران پاپۆ پەرلەمانتاری پارتی کریستیان دیموکرات و بەرپرسی دۆسیەی کەسانی بیانی لە شاری کیل لە ئەڵمانیاوە لەگەڵمانە هاتو سەیران ئەم کاتت باش بۆچی یەکەم هەنگاوی حکوومەتی ئەڵمانیا توندکردنی ڕێکارەکانە دژی پەنابەران؟ باش وەک تێزانین ئەفمێژوەیە مژارە پەنابەرە تێ لە ئەڵمانیا تێگوتن ji ber ku ئەڵمانیا gelek penaber jî sînor vekir û gelek penaber jî ketin Almanyayê de ev 2023 heta nû mijarek yekemîn li hilbijartinê de û hem jî piştî hilbijartinê de mijara yekemîn ew bû ku mijara xerîbayê penabere bû hêdî sînor rastî jî li nava sînora de jî hêdî kontrolên mezin jî têkirin hêdî Almanya dibêje em nikarin her penabere bexîn Almanyayê de ji ber ku hêdî kapasîta wa ji nemaya û ensanên hatin cemme li 2015 şûn nev jî dikarin mînin cemme întegrasyona wa jî zêde hêdî pêş nakeve ji ber wê yekê em dixwazîne wekî partiya CDU jî zêdetir ensanên ku bi rastî jî yê mexdûr ji şer derketin em ji wara derê vekîne û em întegrasyona wa jî zêdetir bikîn. باشە گۆڕانی یان گۆڕانکاری لە یاساکانی تایبەت بە پەنابەران لە ژێر کاریگەری پاردەوە ئۆپۆزیسیۆنەکان بۆ یان پلانی پارتی کریستیان دیموکرات CDU بوو؟ Yani ev plana ji her partiya bu hûn dibînîne ku partiya yê AfD partiya yê çepên rastên rast hingî dibin xweştir dibin li Almanyayê de bûra prognoza jî niho partiya Almanyayê de yê herî yani dêmînê herî xurt AfD'ye û ji xênî AfD jî dibe hêdî em vekîne ku problemên li Almanya çi ne yani partiyên lîtir jî partiyên opozîsyonê jî hêdî behsê dikine ku dibe hêdî nûjenek li Almanyayê de ji çêbê ji ber ku wek manî ziman her tim Almanya derî vekir Almanya xwest ama problemên Almanya jî mezin çêbûn wek mînak li Schleswig-Holsteinê jî kurikek ji Palestînê hat ket qîtarê de û gelek ensanên mexdûr kuştin ciwanên mexdûr kuştin hêdî ji bo tiştê wisa nebe em dixwazin ensanên ku bi rastî jî yê mexdûr yani yê ji welatên xwe mesela ji Sûrî ji Efganistanê yê nava şeran de yani yê şer dewletê we de hemin em zêdetir alîkariyê bidîn wan yani ev mijar netinê mijarê CDU mijara Almanya tebayî ye yani pêt wayە ڕوودا و هێرشەکانی ماوەی ڕابردوو کاریگەریان لەسەر توندکردنی ڕێکارەکان دژی کۆچبەران و پەنابەران هەبوو لە ئەڵمانیا؟ Yani em xwewek partiya CDU nehim pêşberê koçberanin em dibêjîne ku ensanên ku yê dikeve Almanyayê de hêdî ve em bizanibîne kîne mînak wek hewa ji serê ewil anî ziman li sînoran de mînak wek sînora Hollanda li Denîmarkê li Polonya li Çekoslovakya li ji Belgiyê hêdî me polîs me stasyona xwe de me kiriye ensanên tên mal de jî em dixwazîne bizanibî kîne yani şerên ji şeran têne an jî ji mexdûrin ensanên yê penaberê têne û hêdî qexezê wa jî ne cewabê em wa jî hêdî qebûl nekîne yani hêdî li sînoran de bi rastî ji ve nêzîkî heftiyekê em dibîne me encamên başî me standine dibe Almanya hêdî arî ensanên wisa bike ku yê mexdûr bin yani yê ji wara rastî jî yê mexdûrbiya wa hebe. Baş ئێوە چ کارێکەکەن بۆ ئەوەی مەترسی لەسەر پەنابەرانی کورد دروست نەبێت چونکە ئێوە زانن ئەڵمانیا ڕێکەوتنێکی لەبارەی پەنابەران لەگەڵ عێراق هەیە Raste wek hûn zanîne 2015 de jî hingê CDU me derî ji bo penabera vekir û bi taybet xelkên me yê Rojava gelek hatin Almanyayê mînak li herêma min li herêma Schleswig-Holsteinê mixabin Kurd wek an wek Sûrî an jî wek Tirkan an jî wek Iraqan li statîkê de tê nîşan dan yekemîn xerîb xelkê me ne xelkê me yê Kurdin tişta herî
هەری گرنگ ئەوە کو ئەمسانên یê hatîn bêdê yê îticaxa vekirinê dixwazin mîna Almanya'da divê integrasyona gelek gelek xurt be yani divê biçin mekteba divê dest kar bikine divê dest Ausbildungê bikine yani tiştê wisa bikine ku ji bo bikare mînin bivêdê mîne dixwazim xelek îtir jî bînim ziman hertin tên gotin bêjî sêdebû pêşberê غريبانه تشي كو صارين ام بيجين كو وقت معني زمان انسان يكو براستجي مخدور ام شورا دليل لكن يديميجي ام خلق جالي جرينجا مخابن بجاري افخا زدناي نقاش كرين مناكو لكردستان جال خوان دكاري مهنه خوان مكارن مهنه دكارنا بالريا ليغال ورن ألمانيا ميناكو هكر دكتوراتي خوان دبم لكردستان وودي كار كربي دكاري شمرا يعني دكاري وري ألمانيا جي جبالكو ألمانيا وهذا هالشيء في كارشتنا مع ألمانيا جي شمرا كاركر لازم من هدي أم جبواجي دري أم داريك نو باكينا يعني داريك نو باكينا كو هكا بكاربن ورن خازيدة ترزي انتجراسيون وأم زيدة تربكينا يعني كابن كامبادا او جبونا جالي جرينجا يعني خلين جالي باشي هنا مخابر انه هرتم بيشتهي بجارتنا المانيا ده هرتم بحسب ديبورت تيكرين راسته ديبورت هرتم ازدادتر مثلا جالي انسان هنا حتى نموجي ده هزارو بازا حتى نموجي هي بريارة محكمة نهاتيكو اللي المانيا ميننا يعني ام دبيشن وقت بارتي CDU يا كمين انسان كوري بيدا دبي زدادتر ام بزان من دما محكمه ده يعني جواز زيادتر جي بكينه يعني بوزيتيف انتجراسيون جي هي مخابن و روجات ني بحثا باتش تكرن و تشتا جرينجن جي قرامن باش باسي لديبورت كرت المانيا كام پنابر يعني كام جوري پنابر ديبورت كاتوايا جوازي لنيوان پنابراني ولاتانا كات وقت معني زمان كو انسانين كو جي شر هاتبن مثلا ميناك وكل سوري انجي جي ديتر داجي ويدي شانسي وهي هر انسان تبدي اولي دكابي محكمه ده وهر انسانك غورا ديتنا يعني انسانك شر هاتبن مخدور ببراستي جوارا دلي بكريه وعندي خوازين او خوازي ترجي انتجرا بكنا اما انسانين كو جبو سدمن ديتر هاتبن انجي يكمل خلا هري جرين جبو ما انسانين كو يتن ودي خرابية دكنا ميناكو وك مديتي وك معني زمان لشريس بيكاشتان نبرد صابوني يعني بكيران بكابن ناف خالكيرا دوي دو بورتاوا زيادة ترجي يعني زي ترجي ام بكينا اجبارو يكي خبات ما لوي آلي ننجلك هنا و ازباور كمي ام جامك باشي ببينا سەیران پاپۆ پەرلەمانتاری پارتی کریستیان دموکرات و بەرپرسی دۆسیەی کەسانی بیانی لە شارێک کێڵ لە ئەڵمانیاوە لەگەڵمان وی سپاس بوو.